namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. La namuntu of course ta ikhelo la boy sevenza lo nga ta ikhi ulinka vele vele na professor Ben Mayenga the president. And then from there of course ta ikhi hundza ikhi ya ka Ben 10 weeks even then amakumo of course ta ikhi hetela hi lekker stylist. As already updated mshoni vele vele boy sevenza kha kombela ku rivaleriwa ka vanhu fana vo Gagashi kwalano kwancawa ku Hagiazo and other people there ava hlayini nyana la lano mina tlhela fika hlamala because ku tlhela na another update again because itlhanta yin'wana video leyi ya separate la loko khi cheka vele vele a fika hi kuma timhaka to ku a kha a yi director to be specific to President Mayengani video ya kona so a hi twini ku endleka yini la sure President Benny Mayengani ni kombela mi ni khomela president ya hina ni kombela mi ni khomela ka swilo hinkwaswo leswi ni nga mi onhela kumbe ku mi vavisa kumbe ku famba hi ndlela leyi ni nga fambangangiki hi yona ni kombela ku mi ni khomela no kombela president ka swilo leswi hinkwaswo ni nga swi dyoha ni kombela mi ni khomela ndlela leyi ni nga yi teka ni nga famba hi yona ni fiki ni famba hi ndlela leyi nga ri kahle ka mbilu ya n'wina na ndyangu wa n'wina se president ni kombela ku mi ni khomela video leyi a ni endlela n'wina ku ni kombela ku mi ni khomela president Benny Mayengani hambi ku na misava kwala jaratini kumbe ku ri na byanyi kwala xitaratini ni nga fika ni khurhela ku komba ku na tisola ka mhaka leyi hinkwayo president ni kombela ku mi ni khomela ka timhaka leti hinkwato ni vulavula swi kha swi huma mbilwini ya mina ni dyohile ni mi dyohile leswi ni nge ti se president ku fika ni mi undermine kumbe ni fika ni vulavula swo biha hi n'wina swi za swi fikelela ka ku ni tsakisa vanhu hi vito ra n'wina se ni kombela ku mi ni khomela president leyi i video ya n'wina mi ri wexe a ni hi ku munhu u ta ku yini na loko mi ni swi endla swilo leswiya a ni yangi hi vanhu se hi ku titsongahata ku na mundzuku ni kota ku hanya na n'wina ku nga ri na problem se ni kombela ku mi ni khomela ka mahanyele mo ma nga ri kahle n'wina president Benny Mayengani no kombela xihlovo loko xi vhindlekini xi cheliwe thyaka munhu u fane a xi susa hi mavoko ku xi tlhela xi basa a kota ku nwa mati se na mi ku mindzuku ni kota ku hanya na n'wina ni kota ku vulavula na n'wina ku nga ri na problem se ni kombela ku mi ni khomela president ya hina ni kombela ku mi ni khomela ikomo okay so hi ri yini yo manje bogivela a na mi hlamuselanga pastor i khale ni ri na vona kwala ku tivaneni kwala mara sweswiwani va nge le ka ministry a na ha va tolovelangi hi ndlela yaleyo mara tolweni ni ze ni va na vona hi hlangana a scripyada ni va byela ni ku hey na problem ya so va kotini ku foyinela president Benny Mayengani mara a ni se twa nhlamulo va ni byela ku president vete yini ehenhleni ka sweswo ni kote and stuff like that la yi fika kona update ya side ra President Mayengani swi komba yi nge za yi hlamula hi za yi kuma response ya yona for now ku yi rini ku yi boy sense because i khala kha yi dela a famba hi line vo GP Caterpillar no mapele so ni sure yi ngo vekela comment ntsena ka video ya yena somewhere I guess or yi nga vekela like or yi comment we don't know swi ta hi yona swi ta hi yona ndzi vona yi comment very boy sense munhu loyi a tshembisaka ku Mr 9 stop munhu a tshembisaka a nyikiwe vhiki vona a nyikiwe vhiki swi tikomba ku mpela u apologize na because a munhu a tshembekaka hi to 2 weeks at least maximum maybe yi ta respond I don't know we shall see a nyikiwe at least 2 weeks dimeni ku randezi vona hera ku impela swi junior na ku a munhu a tshembeka khala kha apologize a tlhatlhela ndhawu na loko hina n'wi ta hi referensa hi Gagashi because a ku ri khale mi kuma ku va rivaleni swi hela yes a tlha a vuya ri yexe so a munhu a tshembeka ku landisi but a redzi
na n'wi nyika benefit of the doubt I doubt ni nge n'wi nyiki benefit of the doubt hi ta twa ti-video ta yena ku ya mahlweni 2 weeks a hi n'wi nyikeni 2 weeks mina a redzi kumbe ta cinca mara i munhu loyi a nga hi disappoint hi xiyimo xa le henhla previous but a redza hi ta vona swo hi leswo even then vele khi ta ka Ben 10 weeks or weeks a ni koti ku hlaya kahle vito leriwa some great news because ku nghena hi comment yi nga fika yi kombisa ku Master T a ni swi tsala ni swi nota down because hey content yaku yi tele ngwa hi nga ze kota ku update but hi here we are ku na risimu ra yena vhele ra ntombi ya Mutsonga sweswi ri nga kota ku va reach 1 million views hi nga vula tani ku congratulations to him ri hume hi July 1 so ra hana lembe ni ku sweswi ka ha ri mi ra hana lembe but already ri khome hi million timillion se ti tele swinene la xigazini so hi nga vula tani ku congratulations to him i tirheni swinene it's a very very good song i risimu ra kahle swinene mavona mhaka leyiwa so hi nga vula tani ku ya ra sungula sweswi hi kota ku ni ta mi tlangela rona nyana la mara tani ri vekeni le ka background I guess so hi nga vula tani i tirheni swinene it's a very nice track hi leswo let's go we can start a rhandza ngopfu ka TikTok I remember risimu leriwa a va rhandza swinene like na vavasati va kha va ri endla as a TikTok challenge and stuff leswo mhaka kahle swinene xigaza xi ya mahlweni hi leswo emdevevele khi hundza khi ya kalekere style so some great news here because risimu ra yena hi na ku ri nga ta tlhela siku loko u pfulela musa because risimu ra yena ra chuza as you can see kwalani ri reach 7 million views I think this song has been the best song very from 2025 na na swi hari ka 2026 still the best because ri le ku pusha risimu leri ku ya hi ti-Tsonga songs I think it's the best I think it's the biggest, guys. It's the biggest ever since 2025. Now, shari ka 2026 still is the biggest. Ever since 2024, nga swi vula tano. Ever since 2024, 2025, na shika still 2026. It's still the biggest. Still with number in the group pension assembly. Mabini was a very unique song. Nga vula tano ku congratulations to like a stylist, even J John. Va traditional na vo papa Rolani Vin Salan the producer va traditional let's no pura amgoza kutska panta komela mtika subscribe igondi boyo kama bana solo go nirna xikweleti xi na munhu un'wana na un'wana van'wana vo kolota tibangi se ni kolota vanhu va ntima so bangi yi nge pfuki yi ku londini munhu wa ntima wa ku lota so xikomba xi ni pfuni xi ni katekisa ni thamuka hi switsongotsongo ni kota ku hakela yini xikweleti hi ku xi le ku mi tekeni yini xikweleti so va teke xikweleti hina na xikweleti mi ni vone hakiyazo a teke xikweleti ni vona na kakashe a teke xikweleti Beni Mahengane a teke xikweleti na mina ni ya ka Philane ni ya teka xikweleti va teke xikweleti hina va xikweleti.